ягноб дараи дар 150 километри шаҳри Душанбе воқеъ дар ҳудуди ноҳияи айнии вилояти Суғд. ягноби бостон ва нодирзабони афсонавӣ тақрибан таърихи 1200 соларо дошта, бо манзараҳои аҷибу дилнишини худ диққати касро ба худ ҷалб мекунад. силсила кӯҳҳои зарафшон аз ҷануб то ба шимол онро фаро мегирад. ибтидои асри 20 то барқарории ҳукумати шӯравӣ дар ин мавзеъ 32 деҳа ҳудуди 4000 нафар ягнобӣ зиндагӣ мекарданд. соли 1970 асри гузашта мардум ягнобро аз мавзеи зисти таърихӣ ба ноҳияи зафаробод мекӯчонанд, вале баъди чанд соли муҳоҷират ва дурзистан аз макони бузургону гузаштагон гурӯҳе аз онҳо пинҳонӣ дубора ба дараи ягноб бармегарданд. миёни пажӯҳандагон пиромони вожаи ягноб баҳсо ба вуқӯъ омада баъзе онро яхноб, оби яхин, оби сард меноманд, зеро ин минтақа хусусан дар фасли зимистон хеле сард аст. вале маънии аслии ягноб ин водии васеъ будааст. барои ба водии ягноб расидан ва ин зебоиро дидан мо масофаи зиёдеро гаҳе савора, gahe пиёда тай намудем. роҳи асосие ки моро ба ин водӣ мебарад аз миёни деҳаи анзоб мегузарад. аз инро мо аввалан аз ин деҳа дидан намудем. анзоб деҳа дар ҳудуди вилояти Суғд ҷойгир шуда таърихи қадима дорад ки он ба таърихи шаҳри Самарқанд наздикӣ доштааст. анзоб аз калимаи суғдии алҳазор ва зобдара гирифта шуда маънояш ҳазордара мебошад. то асрҳои 17-18 ин деҳа ду маротиба аз нав бунёд гаштааст. анзоб дорои обҳо ва чашмаҳои маъдани шифобахш буда аз поёни деҳа дарёи ягноб ҷорӣ мешавад. дар ин деҳа ҳоли ҳозир зиёда аз 260 хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд. дар даромадгоҳи деҳаи анзоб манорае ҷой дорад. ин манора ба мисли дигар манораҳо сохта нашудааст, балки дар натиҷаи хурдашавии кӯҳ аз боду борон пайдо гаштааст. сокинони калонсоли деҳа мегӯянд ки ҳатто бобоёнашон аз таърихи ин манора огоҳӣ надоранд. ин манора тақрибан 5-6 метр баланд буда дар қисмати болоии он санги калоне меистад. аҷоибиаш дар он аст ки ин санги вазнин дар болои хок ҷой дорад. таърихшиносон менависанд ки ин манора таърихи тақрибан 8-9 асра дорад. шуғли асосии мардуми ин минтақа асосан чорводорӣ, заминдорӣ ва боғдорӣ ба ҳисоб меравад. деҳқонон бо об шудани охирин барфи фасли сармо ва оғоз шудани киштукор ба майдонҳои васеъ баромада кори деҳқонии худро шурӯъ мекунанд. пеш аз шурӯъи кор деҳқонону бузургони деҳ бо ҳам ҷамъ омада барои зиёдшавии ҳосили фаровон ва файзу баракат дуои хайр мекунанд. сипас барзгарон равғани зардро ба шохи барзаговҳо молида аз паси бобои деҳқон каме кишт мекунанд. равған дар боварии мардум ҳамчун рамзи баракату серҳосилӣ ё аз боридани барфу борон ҳифз намудани шохи барзаговҳо молида мешавад. ҳамин гуна бо хондани ҳамин мисраҳо оғоз мешавад кори деҳқонон. баҳор омад миёнро банд маҳкам, кишт кунем дам ба дам, ҳосил гирем роҳати ҷон кунем, дастархонамонро пури нон кунем. ин сангро санги далида меноманд. далида асосан номи хӯроки қадимаест ки миёни сокинони ин дара машҳур будааст. чун дар замони гузашта осиёб набуд, одамон бо истифодаи ҳамин намуд санг гандумро майда карда ҳар гуна хӯрок мепухтанд. яке аз ин хӯрокҳо далида ном доштааст ки аз пораҳои гандум бо омехтагии ҳар гуна маводҳои хӯрока омода мешудааст. одамони замони пеш аз хокаи гандуми майдашуда нон ва аз гандуми пора шуда чанд намуди хӯрок мепухтанд.
наврӯз яке аз қадимтарин ҷашнҳоест ки онро яғнобиён бесаброна интизор мешаванд. ҳоло мехоҳем роҷеъ ба таҷлили ҷашни наврӯз дар байни мардуми анзоб суҳбат мекунем ки он вижагиҳои худро дорад. дар баъзе деҳаҳои яғноб 1-2 ҳафта пеш кӯдакон ба тан либосҳои ранга пӯшида хона ба хона гашта пиразанон ва деҳқонони асилро бо омади ин ҷашни фархонда муборакбод мегӯянд. ҷавонон ба тозагии хона ва кӯчаву боғҳо машғул мешаванд. занону бонувон дар гирди суфраи баҳорӣ ҷамъ омада бо пухтани навъҳои гуногуни кулча, чапотӣ ва кулчаи калон машғул мешаванд. оши бурида ҳам барои меҳмонон пешниҳод мешавад. ما هر سال همه خیلی همسایه‌ها جمع میشیم. پخت و پز ما همش از محصولات اردی. من اول میکنیم من نونای کلانی فطیر. من این دویمش کلچی تیق پور میگویم این اردی گندمین. اردی گندمین همه خیلی شیر و روغن که میباریم در تگ خاکستر. این صحرا میپختگی باری میپزیم. من اینش لاچره. در تویا ما تیار میکنیم. با من این کلچه های میده هم برای تویا تیار میکنیم. خب برای تیگی دسترخانه تیار میکنیم. هم ما جمع میشیم و گلگی همه خیلی فطیر میکنیم، فطیرای گلدار میکنیم. من آش بریده میکنیم، اوماج میگویم، اوماج میکنیم. دلیده میگویم، دلیده میکنیم. چپاتی، کلچه تیقور، کلچه های میده، من فطیرای گلدار همش ما میکنیم. میان هنرهای مردمی آهنگری جای خود را دارد. آهنگران آدمان بردم و پرزور میشوند. زیرا با قوه بازی خود از آهنپاره هر گونه اشیای روزگار میسازند. در این دره چند خانه آهنگری فعالیت میکرده است، ولی این روزها تنها یک مکان برای مردم خدمت میکند. اساساً استادهای آهنگ کار و کارگاه خویش را به فرزندان خود به میراث میگذاشتند. به این خاطر بیشتر آهنگران این هنر را از والدان خود یاد گرفتند. چون اساس مشغولیت مردم دهات اساساً به کشت و کار و چرواداری راست میآید، ضرورت مردم به همین گونه اسباب‌های روزگار با مثل تبر و دست و تیشه و چوک بسیار است. با این خاطر در همین گونه مکان‌ها همین آهنگسازی فعالیت میکنند و چون این دهات‌ها در دوردست‌ترین جای‌ها جایگیر هستند، در چند دهات همین گونه نقطه‌ها تنها یگانه هستند و مردم برای به همین گونه اسباب‌ها صاحب گردیدن از یک دهه به دهه دیگر میآیند تا مشکلات خود را آسان سازند. جادو خدا خواهد جادوی نشد که چوبم برایش فوق. пеш аз омадомади наврӯз як пири донишманд ва ё деҳқони асил ба болои бом баромада бо пайдо шудани аввалин нурҳои офтобӣ чунин нидо мекунад: ҳой мардумон, имрӯз наврӯз, офтоб аз хонаи зимистон баромад, ба дари хонаи баҳор даромад, турна омад, соли нав даромад. мардумон бо шунидани ин садо ҳама ба як майдончаи васеъ баромада ҷой тайёр мекунанд. дастурхони идонаро кушода дар гӯшаи дигар суманак омода мекунанду дар гирду атрофи он сурудхонӣ ва рақсу бозӣ мекунанд. бонувон як қатор рубоиҳо ва почаҳои шеърӣ бахшида ба наврӯзу маросими кишту кори баҳориро гирд оварда замзама мекунанд ки садои доира ва дутор ба сурудхонии онҳо ранги дигар мебахшанд. ҳаминро қайд кардан ба маврид аст ки суруд яке аз навъҳои маъмултарини фолклори мардуми яғно буда дар худ мазмунҳои бадеӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоиро ҷой додааст. зери ин садо духтарон бо либосҳои зебои миллии худ ба рақс мебароянд. чун дар ин минтақа мардум бештар ба чорводорӣ машғул ҳастанд, ҳам аз шираш истифода мебаранду ҳам аз пашмаш. аз як шир бонувони ҳунарманди анзоб якчанд маҳсулоти дигарро тайёр мекунанд ки ҳам худ истифода мебаранду ҳам ба нафарони ниёзманд тақсим мекунанд. аз ҷониби дигар ҳамарӯза хӯрдани ҳамин гуна маҳсулоти табиӣ ба саломатии инсон манфиати бештар доштааст.
من همین قشلاق ما با من همین سرای منظرمون رو چورواداری میکنیم. از چورواداری شیر جرغات میگیریم، شیر میبریم میپزیم، من این شیر میخوابونیم، قیمقش میگیریم، جرغات میبریم جمع میکنیم، در سوغو میریزیم، چرخ میکنیم. از چرخ روغنی زر میگیریم. این روغنی زر چخیله که اصل داروگی است. همین روغنی زر ما همین خیلی داروگی است. من از روغنی زر میگیریم، قیمق میگیریم، قیمق قاق میکنیم، قرود میکنیم، قروتاب میکنیم. من این بچهای ما کسل نمیشه، از زمستان با گریب نمیگیرد. من همه محصولات دست خودمون. مردم در فصل زمستان هنگام فارغ بودن از کارهای صحرایی حشر تشکیل نموده برای تیار کردن محصولات بافندگی اول پشم را شسته آن را خشک کرده با سبدچوب آن را زده از افلاسی تازه کرده آن را بعد غاز داده برای دستگاه بافندگی آماده میکنند. چون ما روند همین کار را مشاهده کردیم گویا در نزدمان دستگاه مخصوص به کار شروع نموده باشد. در یک وقتی معین پشم چاروا تیار شده از آن انا همین گونه گلیم‌های زیبا آماده می شود. این دستگاه رساندگی که کار اساسی را اجرا می کند رغزه نام داشته تاریخ طولانی دارد. رشته ها را با یک اصول غیر عادی با هم پیوست می کنند و سپس موافق میدان خانه آن را به قسم ها جدا و برعکس پیوست می نمایند. بابا هم بیبی هم موندگی نه اساسا کسب بیبی موندگی بیبی کلان ما موندگی خیلی هم مادرم بسیارتر با وای کردن مادرم با من اسباب انجام همه مادرم دادم من با من خدا شکر همه با شاگردا هستن من خیلی خب میبافیم من عروسا به چادر میکنیم برای خیلی زیب زینتی آسین چه میکنیم رفیق میکنیم خیلی من برای زندگی ما من همین استحصال میکنیم همه چیز بند میبافیم بار وسبو میکنیم همچه گلیم چادر همه خیلی برای هم مرد زنده هم خیلی همه وقت در کار میشه همین رغزی هم میبافیم گلیم میبافیم همینی و بعد همین بریده تخته میکنیم و من خیلی گلیم میسازیم یعنی بعد دوختن بعد قسمه جدا میکنیم اصلا اینم با همه خیلی سوزن و وقتی دوخته همینه با همه خیلی گلیم تیار میکنیم خودمون اورنج کدی агар ресандагӣ кори занон бошад намадмолӣ бошад кори мардона аст мегӯянд ҷавонони анзобӣ. пашмҳои қаблан шуста тоза карда шударо шахсони намадмол рӯи як матоъ паҳн мекунанд ва ба рӯяш камкам оби гарм мепошанд. ба андозаи намад як чӯби калонро гирифта мепечонанд ва ҳамин гуна оғоз мешавад намадмолон. бо дастон намадро аввал ба сӯи пеш сипас ба сӯи ақиб ғелонда бо қувваи дастон ба чӯби мондашуда мезананд. албатта замзамаи як суруд зуръати корро метезонад. бояд гуфт ки барои омода кардани як намад 7 ва ё 8 соат вақт сарф мешавад. در بینک دخترا یارمم مکومه دل مبافمه شولتر مبافمه در بینک دخترا یارمم مکومه شول مبافمه شولتر مبافمه در بینک دخترا یارمم مکومه. дар гӯшаи дигар ин боғ бозёфтҳои нодири таърихӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. ин кӯзаҳоро ки таърихи чанд асра доранд деҳқонон ҳангоми киштукор пайдо намуданд. умуман ҳар яке аз ин бозёфтҳо таърихи худро доранд, мегӯянд сокинони деҳаи анзоб.
هر یک همین نگارهایی که ما دستاورد کردیم همه این تاریخ خود را دارد. از یک عصر سر کرده تا 10 عصر هستند. با خدا خواهد در آینده ما کوشش میکنیم که با پیدا نماییم باز خوبتر و زیباتر گردونیم. من اینجا با هست مهر پیچیده امیری بخارا، ستالین، باز چیزهای قدیمی بسیارتر جالب است. من این نیزه اینم قریب 10 عصر شدگی است. اینم همون جاهایی که بند هست برای شکار با قماولک همونجا پیدا نمودیم. ما اصلش دهقان هستیم. در وقت شدگار من این کوزه ها را از کوی چونگا میگویند. این دوره به پیش دهات بودگی مردم زندگانی میکردن. کمش این نباشد اگر 10 عصر است. برای ما فرسوده شدگی شکستگی است. این را نگاه میکنیم این عبرس است. تیگ میگویند تیگ برای رغزه بافتن. من این کاولز برای تام برداشتن. من این شمشیر با شاخ آهو ساخته شده است. این را از کجا پیدا کردید؟ این شمشیر هم بابا کلان ما بود. ما تغییر داده علاوه کردیم. این هم شمشیر بود. این هم دسته چسبونده تغییر علاوه دادیم. من اینش کوزه میسین برای آب آوردن در تار سر آب میگیرن و میبیارن. من ایناش خمچین. اینها هم قریب 2 عصر 3 عصر شدگی است. اینش اساساً حضرت رودکی در وقتی که شاعر بودن در همون زمان شاه جوگه میزند بین شاعرای جهان با که ما هم همه شاه داریم، همه شاعر. و وقتی که می رو میبیارن میریزن همه با قلم رشکه شعر رو پیشکش میکنند. اون کس می رو نوشیده با همین شعر خود را پیشکش مینمایند. یعنی این از همون عصر است؟ این از همون عصر موندگی است. тоҷикистон як кишвари кӯҳсор аст ва миёни ана ҳамин кӯҳҳои сар ба фалак кашида як ҷамъияти кӯчаке зиндагӣ мекунад ки онро яғнобиҳо мегӯянд. бале мақсади ба роҳ баромадан ва ба ин минтақа омадани мо низ дар он аст ки мо пиромуни ана ҳамин қавм барои шумо бинандагони азиз як барномаи хуб омода созем ва то ин ҷо мо роҳро тай намудем ва аввалан ана ҳамин роҳ моро ба деҳаи анзоб овард ва он муҳтавое ки то ин ҷо шумо тамошо кардед доир ба фаъолияти мардуми анзоб буд. бале ҳамроҳи роҳбаладонмон як қисми асосии роҳро тай кардем, вале ба минтақаи яғноб расидан ҳоло боз як масофаи муайяни дигар аст ки онро низ бояд тай кунем. бале ҳаво ин рӯз камтар абрӣ ҳаст ва худо медонад чӣ гуна ҳаво ранг хоҳад гирифт, вале чӣ гунае набошад мо азм дорем то ин роҳро идома бидиҳем ва то ба яғноб бирасем то барои шумо барномаи хубу дидани аз ин минтақа омода созем. бинандагони гиромӣ моро ҳамроҳ бошед, зеро лаҳзаҳои ҷолиб дар ин барнома шуморо дар пеш интизор аст. сафари мо тӯл мегирад қад-қади ана ҳамин роҳ лаб-лаби дарёи яғноб ки моро ба минтақаи яғноб хоҳад бурд. пас меравем.
марғеб яке аз деҳаҳои қадимаи ин дара мебошад. таърихи ин деҳаро ба қарнҳои 7-8 рост медонанд. дар ин деҳа аз рӯи нақли калонсолон 4 манораи таърихӣ мавҷуд аст. инҷо солҳои 30 нахустин мактабҳои маҳви бесаводӣ кушода шудааст. ҳамон солҳо кор дар колхоз ташкил шуда мардум каме зиндагии худро беҳтар гардониданд. дар соҳили дарёи ин минтақа ки аз ягноб меояд санги заршӯён мавҷуд аст ки дар ин макон рӯзгори мардум аз дарё зар мегирифтаанд. дар ин деҳа айни ҳол 800 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд ва кӯдакон дар 2 мактаб таҳсил мекунанд. қисме дар мактаби 9-сола ва қисми дигар дар мактаби 11-сола. деҳаи марғеб ин дар аввал гуфта гузаштем саршави дари ягноб мебошад. мутаассифона деҳаи мо ҳамон солҳои 70 кӯчонданд, хат деҳаҳои боло кӯчонданд. марғеб ин марға шабар, яъне ҷои шабарзор. ҳамин дара ҳаст ки дар ҳамин диёри мо ки шабарзор ҳастааст, аз ҳамин номи марғеб аз ҳамин шабарзор гирифта шудагӣ мебошад. мо ҳам урф одатҳое ки бобоёну ниёгони гузаштагони мо истифода мебурдам, мо ҳам аз мо анъанаҳои давом дода истодаем. мо ҳам соли нав ҷуфтбурорум мекунем, ба зами ҷуфтбурорум хонаҳои хеш табор рафта муборак мекунем, якдигаро табрик мекунем. дар кӯҳистон, ҳамин кӯҳистони минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон чорводорӣ машғул аст. аз он ҷумла дар деҳаи мо мисол гӯсфанд ҳаст, бӯз ҳаст, гов ҳаст. дар зимистон, дар тобистон алафа захира мекунем, дар зимистон ба ҳамин чорвоҳо машғул шуда зиндагӣ пеш биристодем. дар ин деҳа низ чун дар деҳаи қаблӣ мардум бештар ба чорводорӣ машғул мебошанд. ҳар як нафаре ки ба ин деҳа омадааст албатта маззаи оши тӯпаи аз орди боқла тайёршударо медонад ва ин хӯрокест ки махсус тайёр карда мешавад. дар ин деҳа занон бештар бо чалакресӣ машғул ҳастанд. баъд аз омода кардани пашми гӯсфанд онро бо чунин тарз ба ришта мубаддал мекунанд. бино ба гуфтаи ёро ва шарифа сокини ҳамин деҳа ки инак 45 сол мешавад бо ин касб сару кор дорад, риштаҳое ки онҳо мересанд дар муқоиса бо дигар риштаҳое ки аз хориҷи кишвар ворид мешаванд пурқувваттар мебошанд. барои ранга шудани ришта онҳо аввал пашмро ресида, сипас онро дар рангҳои махсус меҷӯшонанд. духтарон бошанд дар ин минтақа бештар бо гулдӯзӣ машғул ҳастанд. хулас дар ин деҳа нафари бекорро пайдо кардан кори душвор аст. همین چلاگریسی گویا همین قدیم الایام مثال گیریم ما شما پدر و مادر و پدرم هم عمده استوداد. من همین چلاگریسی من همین چادر در تیپ هم اشتم همین پشم همین تیار میکنیم. بعضی پشم بند تیار میکنیم. پیش بسیار همین قدیم الایام دورای پیش یا مثال کمچنی و کمبودی بود. همین مادرای ما بسیارتر همین پشم تیار کرده، همین پشم استحصال میکرده. من همین چادر، نمد، بند همین خیلی ها بسیار تیار میکرده. همین дар мактаби рақами 58 деҳаи марғеб наздики 70 нафар наврасон таълим мегиранд. ин мактаб то синфи нуҳум буда баъди хатм шогирдонашон ё дар омӯзишгоҳи ноҳия
ё дар мактаби деҳаи марғеби боло давоми таҳсил мекунанд. Бояд гуфт ки мактабҳои ин деҳа охирин мактабҳои калонҳаҷм дар дараи ягноб ба ҳисоб мераванд. чун мо он ҷо будем, шогирдони ин даргоҳ наврӯзро таҷлил мекарданд. ای غنچه خندیده نوروز مبارک باد، ای چشمه جوشیده نوروز مبارک باد، ای کم دلی ترسیده از عشق فرو بگذر، ای عاشق شوریده نوروز مبارک باد. ایا نوروز از کویم گذر کن، مرا هم مثل گلهای سحر کن، نگاهی آرزوهای دلم را بیا نوروز بیا و گل بسر کن. مهری جوانی میزنی اندر ضمیری قلب ها با اشوه ها با یک سخن خوش آمدی نوروز ما. در مکتب‌های عالی از دهه ما و از دره یغناب بسیار جوانان قبول شدگی میخوانند. از آن جمله در فدراسیون روسیه هم جوانای ما در مملکت بیرون از حدود جمهوری هم تحصیل علم کرده ایستادند. در مکتب‌ها تمام متخصصایی که برای مکتب وجود است همش میرسد. خواهنده با حرکت میکنیم که شاگردای ما نظم مکتب تمام کرده با مملکت‌های خارجی رفته تحصیل علم دوام کرد. من یادداشت دارم که در دوره‌ای که ما جوان بودیم بزکشی بود مقصد در ایدای نوروز. خیلی دیگر نمودهای بازی بود. من حاضرش با خیلی بهتر هر مراد و مقصدی که دارد که مردم ما نسبت به عرف و عادت‌های پیشه خیلی بهتر است. خیلی مشاهده یک اسیوب در тамошоини азиз, айни ҳол мо аз деҳаи марғеб дидан кардем ва ана ҳамин деҳае ки шумо мебинед қисмати болои ана ҳамин деҳа мебошад ва чун ба мо маълумот доданд сокинони ин деҳа дар ин макон наздики 800 нафар одамон зиндагӣ мекунанд. ва фирӯз медонед чи фикр мекунам ки ҳамин деҳаҳо ба мисли занҷира бо ҳам як пайвастагӣ доранд, зеро аввалан анзобро гузаштем, баъд аз анзоб расидем ба марғеб ва акнун меравем ба сӯи ягноб. бале ин занҷир яъне ҳамбастагӣ қадаре ҳаст ки ҳатто урфу одат, тарзи зиндагӣ, корубори ҳамин мардум ба якдигар монанд ҳастанд. ва медонед фирӯз, тавре ки роҳбалати мо гуфтанд, пеш дар давраи шӯравӣ дар ин ҷо асёб зиёд буд, вале вақте ки давраи шӯравӣ пош хӯрд фақат як асёб дар ҳамин минтақа монд ки ин ҳам як таърихи нимасра дорад. бале ҳатто мардуме ки дар минтақаи ягноб зиндагӣ мекунанд гоҳ-гоҳ барои оне ки гандуми худро дар ин макон орд бикунанд ба ин ҷойҳо меоянд. биёед аз дохил дидан мекунем. марамад. орди босифатро бошад танҳо дар ҳамин осёб тайёр мекунанд, барои он ки дар ин водӣ ҳамин як асёб фаъолият мекунад. санги осёбро ки беш аз 200 килограмм вазн дорад бо қувваи об чарх мезанонанд ва онро аз санги махсус тайёр мекунанд. тамошобинони азиз, ана ҳамин коргузоре ки шумо дида истодед тарзи тайёр кардан ё ки омода кардани орд аст ва бисёри мардум чун дар боло гуфтем ба ин макон меоянд гандумҳои худро орд мекунанд ва коргузори ин ҷо тариқи бад сурат намегирад, яъне ки он гирдгардони ана ҳамин сангҳо тариқи қувваи об аст. обе ки ҷорӣ мешавад ба осиё меояд ва қувваи он ана ҳамин сангҳоро тоб медиҳад ва дар натиҷа орд ҳосил мешавад. деҳае ки мо қарор дорем аз сатҳи баҳр 2500 метр дар баландӣ ҷойгир аст ва ин деҳа деҳаи марғеб аст ва аслан дар ин ҷо тарзи хонапӯшӣ, хона кардан гуногун аст. як хона аз хонаи дигар дар баландӣ ҷойгир аст, яъне ки мардуми деҳот дар баландӣ зиндагӣ карданро дӯст медоранд. ҳамин нуқтае ки мо ин ҷо ҳастем яке аз нуқтаҳое ҳаст ки тамоми деҳа қариб дида мешавад, вале мақсади мо тамошои деҳа нест, балки мақсади мо каме маълумот додан пиромони ана ҳамин девори ягноб аст.
بله این رو بینندگان گرامی همین کوه رو دیوار ягноб میگویند و طوری که روبالت ما گفتند پس از همین کوه علاقه تههای ягноб آغاز می شود. بله و همین کوه رو بعضا وقت زمین قرار هم میگویند. همین طور نیستود زیرا در اینجا همه وقت همین زمین در حالت خاموشی قرار دارد و در همین جا هیچگاه زمین جنبی به وقوع نپیوسته است و طوری که به ما گفتند سیاحان خارجی علاوه خصوص همین کوهنوردان همه ساله البته در فصل تابستان به همین جا می آیند و بین خود چرابینی های ورزشی می گذرانند، یعنی کی تیزتر و خوبتر همین کوه رو می گذرد. خوب باید بگویم که همین دیواری ягноб چون دیواری بخارا و دیگر دیوارهایی که در صحیفه های تاریخ محفوظ هستند میانی دیگر آن شخصانی که پیرامونی همین جایهای تاریخی معلومات دارند نفوذی بیشتر دارد. نوروز رسیدم باز مرخوب کی دیاره نوروز رسیدم باز مرخوب کی دیار گل خنده نمودم بلبلان در ناله چون مقصد گذاشتیم تا ягноб بیاییم راه پرپیچ‌وتاب و پست و بلند که با ریختن سنگ‌ها و فرآمدن ترمه موقتاً ماشین نمی‌گردد ما را تا ягноб آورد. اصلا سرشوی دره ягноб از دهه مرغیب آغاز می‌گردد. تا سال 1970 در دهمین دره 22 دهه کار فعالیت زندگی می‌کردند. سال 1970 این دهه‌های مهاجر کرده به ناحیه ظفرآباد کوچانده بردند. پیش از مهاجر شوی هم این اهالی همین دره یک قسمشون به ناحیه ورزاب، یک قسمشون به ناحیه حصار و دیگر گوشه کنار جمهوری میرفتن. از اون سبب کوچ میبستن که با اون خاطر که اینجا کاری دستی بسیار بود، ماشین راه نبود، از همین سبب کوچ میبستن. مقصد کوچ بستنشون کاری وزمین، کاری دستی بود، تکنیک کم استفاده برده میشد. و زمین دیدم معنای دره ягноб یعنی دره یخین، دره که خنک است، زمستانش وزمین است. از همین سبب نام همین دره ягноб نام گذاشته شدگی بود. اولی مراتب این دهه کشف کردگی عالم روس الکساندر کون سال 1870 با اسکندرکول آمده درباره همین دره ягноб یک مقاله انتشار کرد. پس از مقاله همین دیگر
مثل مملکت‌های اروپا و سابق اتحاد شوروی نسبت یغناب توجه زیاد ظاهر کردند. اصلا در همین دره از 22 دهه بود در 10 دههش آدم‌ها کار فعالیت زندگی میکنن. همون کاری که از بابای گذشتگانی که در همین دره باقی مانده است اینها دوام دهنده همون کارها میباشند. ниҳоят баъд аз роҳи дуруд дароз баъд аз каҷу кулебиҳо баъд аз савораву пиёда омада мо ба ягноби бостон расидем. ана ҳамон ягнобе ки дар саҳифаҳои таърих ҳамчун қадимтарин макон ном меравад. ана ҳамин макон аст. инҷо мардум дар алоҳидагӣ зиндагӣ мекунанд ва дар рафти барномамо ба зиндагии онҳо ба расму оини онҳо ошно хоҳем шуд. дар ягноб 14 деҳа ба қайд гирифта шудааст. номҳои ин деҳаҳо чунинанд: фишортоб, бидев, махтумайн, ваганзой, думзой, нумиткун, каше, таги чинор, пискон, деҳбаланд, кирёнте, гармайн, пул ва шовета. айни ҳол дар ин деҳаҳо 491 аҳолӣ зиндагӣ менамояд. дар ин деҳаҳо 229 нафар мардҳо ва 262 нафар занҳо ба сар мебаранд. бояд бигӯем ки дар баъзе аз деҳаҳо аз 1 то 4 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. اینجا با وغنزور بود، مشتف بود، شخصره بود، 40 تا 50 تا وای آدم بود ده. یک تاش اوش میکرد، یک تاش شربو میکرد، یک تاش اوموش میکرد. قدیم ده همه خیل. با همه تو مجدد زنکور روی بوم با یک تاش زنکور یک تاش مردکو میشتن. بعد ششته همه خود همه میخوردیم ده. با موندگیش هم کودکو میدادیم. با کجا با کمپیر بود از رحم دست بای ماندگی و با میدادیم. روز من 4 تا 5 تایم همون یک خانه با میشینیم ده. با کشت کور سر میکردیم، با جفت سر میکردیم، گندم میکاریدیم، جام میکاریدیم، مرغ میکاریدیم، کارتشکا میکاریدیم. дар ягноб ҳамин гуна расм аст ки агар дар рӯзҳои аввали баҳор меҳмон аз поёни деҳа биёяд ӯро бо барф мезананд, зеро онҳо ҳамин гуна гуфтае доранд ки гӯё агар меҳмон аз поёни деҳа биёяд ҳамон сол дар ҳамин минтақа кишту кор ва ҳосили мавсими хуб нахоҳад шуд. яъне шумо гуфтанед ки фирӯз мо бояд ки аз болои деҳа меомадем ҳамин тавр? бале мо ҳаминро нодида гирифтем ба ҳамин хотир мана ҳамин гуна моро бо барф заданд. як чиз дигар аст фирӯз, то аз ҳамон нуқтае ки мо то ба ҳамин ҷо омадем ман як 3 фасли солро мушоҳида кардам. дар аввал тобистон буд, каме омадем баҳор шуд ва инак боз зимистон фаро расид. бале миёни мардуми ягноб ва мардуми рӯстоӣ ҳамин гуна гуфтааст ки гӯё дар рӯзҳои наврӯз ҳамин гуна барф меборад ва як мисрае ҳам ҳаст ки наврӯз барфакҳои ҳар рӯз. бале рафтем.
агар медонистем ки бо чунин ҳолат рӯбарӯ мешавем ҳатман аз болои деҳа меомадем, вале маротибаи дуюм хато нахоҳед кард, мегӯянд ин ҷавонон ки моро хеле гарму ҷӯшон пешбоз гирифтанд. расми дигари мардум ки ин ҳам хеле ҷолиб аст чунин будааст: чумча партоӣ, яъне қошуқ партоӣ. наврасон як гурӯҳ шуда омадомади баҳору хона ба хона гашта табрик мегӯянд. дар ҳамин лаҳза зани рӯзгордидаи қошуқи чӯбинро гирифта ба сӯи онҳо мепартояд. агар қошуқ бо тарафи росташ афтад, пас ин сол соли пурфайзу бобарор ва серҳосил хоҳад буд. агар ба тарафи чапаш афтад, пас ҳама кор баръакс мешавад. дар охир ба ҳамаи кӯдакон ширинӣ медиҳанд. дар рӯзҳои иди наврӯз одамони ин минтақа низ бо пухтани хӯрокҳои идона машғул мешаванд, вале дар ин макон ҳафсину ҳафшин нест. мардумон он чизеро ки доранд мепазанд ва ба меҳмонии ҳамсояҳо мераванд. масалан чанголӣ яке аз хӯрокҳои асосии мардуми кӯҳистон аст, ки ҳангоми нони гарм пухтан онро бо равғани зард омода менамоянд, ва ё қурутоб. қурутоб низ дар ин маконҳо ҳар гуна омода мешавад. гоҳе онро косагӣ низ омода месозанд, вале то андозае дар натиҷаи дигар шудани зиндагии мардум пухту паз низ дигар шудааст ва бештари хӯрокҳое ки пештара пухта мешуданд аз ёд рафтаанд ва ҳар як хӯроке ки пухта мешудааст дар болои он чанд дона гандум ба хотири соли пурфайз омаданаш гузошта мешудааст. бо гузашти садсолаҳо дар ин минтақа тарзи хонапӯшӣ ҳамоно тағйир наёфтааст. ҷавонон имрӯза кӯшиш мекунанд ки ҳамон тавре ки бобокалону гузаштагони онҳо хонаҳоро месохтанд ҳамон гуна хона бисозанд. тарзи хонасозӣ дар ин минтақа аз минтақаҳои дигар ба куллӣ фарқ мекунад. хонаҳо ва дигар биноҳои ёрирасон аз сангҳои суфташуда сохта мешаванд, ки ба ҳамаи фасли сол тобовар мебошанд. болопӯши хонаҳоро на бо шифр, балки бо хоки махсус мепӯшонанд, ки барфу борони кӯҳистон ба он ҳеҷ зараре расонида наметавонад. гундишкаки майдаку хушрӯяк дар панҷааш шохшаҳо дар болои буттаҳо нишаста бозӣ мекард, хуб нағмасозӣ мекард. соли нав омад, бобо шодон ба хонаи мо, хирсак ба ман ба гулноз дод акаи думдароз. ҳамин тариқ мо аз ягноби кӯҳан дидан кардем, маконе ки ҳамчун оинаи қарнҳо то имрӯз боқӣ мондааст. дар ин макон одамон ба ғайр аз иди наврӯз аз ҷашни дигаре ёд надоранд, зеро аз ин ҷашн бузургтар ҷашне нест. ин макон макони таърихист, ба ин хотир донистану ҳифзи он ҳатмист.